Shubor nagaslem jong udongsan Hima. Presiden barang ba du jong kaseng Voice of the People Party uba Ardent mela basayoman ulaong ba omsyam ladan ka jingmut bat kemi lenti ba on hak ban no ya kaseng Hspdp hadin bu uram ya ka election. Ya kani nak liang uba Ardent mela ulapan pau bat keren hak jingelang pas kami kinong ket kam bathamai jong ka VPP nong stan hak arpunyo terik ha Bishop Hall nong stan. Syo uba Ardent ulaong ba kamde nakadaw ba uram hak election handai gade ga jingpan ken jutang joki artali kiseng kata ka UDP bat Hspdp kibala Ailad ya ka BJP ban Thaw Sorkar na Assam. Ulaong ba umla ban pediang ban net cho pat ba ha ka por election ban ong ya ki pat ba ban Ailad ya ka Hspdp bat ka UDP ban ra no ya ka Sorkar ka bamdan Congress lani ya ka bamdan BJP handai ka kawe ban ya ka lama BJP ban ya Thaw Sorkar. Kum tahu loong ba snowdan hok ban bat kum presiden ke Hspdp. Banyak Thaw Sorkar ke dan ke Sorkar. Nas mau ngam dan hok bangan peteng kum presiden juga parti. Kalau ieno shua kum presiden. Ngimdan ke jing temu ban mi. Tenrei hadir katu ane panai. Ngamla pan priang. Mo mano briu don yang kata self respect kami ngom. Kador juga jino briu. Ngamla pan priang ya kiai ki jinge. Ki balak tak pelat yang aku menolak beri musuh ke Hspdp barengkat kini tengah kenjo ini yang orang ngati ngima ngap semua pi nanumlah pada sakop hadiah nabut lari kini ya gunu kekam apa paklah kini ki senem ki banwan ini dah ayu mengi apa ke parti lari kita ke ke Sorkar kini ke komon ke parti kanumlah berlei te ngau ke phabangan dan apa ke parti bakal rai ban mino nak parti Hspdp Hspdp parti UDP yang kedua. Katau ko papulungi begini telok, bat katong ko papulungi begini telok. Kadai begini wanrano ya ke Sorkar, ke bamdan ya ke Kongres, ke bamdan ya ke BJP House nem arja khatra. Snibok kanadem no, hau arja khatra. Katau ko pangadem lu, kawai ni kita ulong, baga parti begini telok, kakhen persiannya. Ngadem tang new fundrebol. Larang itu kita tahu ini menurut ini kencik loh, dan mereka tahu ini kali kencik penyakit soble, bangun rem, nyok berupol. Bat kai ke kampung susi ingat kalau, kamdeng kencik rem, mereka day kabak kecimpen kai jutang, jom kini ke arti kiseng, ke Hspdp pakai UDP, kibala Ailad penmani ke BJP pakai Thaw Sorkar na Assam hani, mana apa perlu? Mampat juta. Yang lain cupai ba agapor election menong pai ba Ailad ke Hspdp bagi UDP bagi non-rano ke Sorkar ke bamdan Kongres ke bamdan BJP. Ndai mentawan perpan Assam. Kau yang lama BJP na do na po nyumer kung sipi tersedu saras baman. Kali kecile kapolong yang apa ngam lapan pede. Ngam don ke jimut ngam security. Bangan hapan eno ya ke parti Hspdp. Hadir mengerem dia ke election. Katau hi kalau nama nampak jutok harga cingin bersenang, harga cingin terika bu baik pak. Ngapoi beli sah senong krem, ngamdei u trasnong senong krem, dan di bamut pa ngasong krem kabriu ku bananong krem. Kabriu bersengaruh kalau bersengaruh kali nama lain ada juga dong. Neritang nama pangalan keluar di pak pak house nem arajar lain. Malah ada job ni lararan ngandon berkat tapi ngan song ngan sah bono keren konstituensi. Ajar lain rem, mat ngakiu isa. Payo yang balik ni isa senong keren. Apa malah rem? Ngam kuasu ini pemilih election. Mau pa ngalapan pemilih show election. Mereka pat jutok ada jingin bersengayu pak pak. Ngalah ada kular lagi rensam pak pak. Malah ada job ni lararan ngan song ngan sah tapi ngalati jaga halu. Alat nongkrem kabahaba ko kas nang laiko. Jadi kata ka punya bangan isa pagi. Haban ie iki pagi perlo ke bangananya he lai sanlang nadu dan kena tangban bat kata ka kula. Harangkat ke syalem. Te hausnem arza khapra nan ko ban keren jingai kan. Namani i bagata ka parti kongres ka sensyar ini prasne mo ko jinglam jung Dr. Mukul le diego ke kongres ko ngem. Kalau kepadon kami diseng dulu manian telo.